Okay, Díomh Carja tásúlam go bhfuil si go maith. Feici sibh go bhfuil muid ag tosú an téirme seo arís leis an tagas nó an múna ar líne agus tá legan amach difriúil so arís just ionas nach bhfuil bharnanamnacha le feiceáil an sin feici sibh just goid mar sin. So tá bé muid ag gobar as seo agus gach seachtain nua bé mé chur filtán nua suas an seo leis na dátaí ceart orthú. So an sin ar tain sibh seach feici sibh go bhfuil an bhéileara nua mar an céad rud an sin agus tá an legan amach don seachtain mar tá se le déanamh a goibh ar seo. De réir litir heol an bríomhaide amach béis bhí gleanúnta an amchlór scoile agus má tá sin le déanamh a goibh mar sin níl an Germánis le déanamh a goibh ar an bhairt. So béis bhí déanamh Germánis ar lún, céidín, déirdín agus ar an ine. Now tá tar éis an bhéilear seo a chur le chéile leis an méid is mó nascanna agus is féidir so is féidir libh an feiceann sibh ar an taobh seo is féidir libh na ceachtainna a ranú as an daobh sin agus tá gach rud ar fáil an sin díobh. Chomh le sin má tá tú measca suas féach seo an luan cur go mé déanamh Germánis ag 25 tris a héinse go dtí 2 agus tá an ceacht an sin so is féidir le brú ar sin agus os glóí an ceacht ceart freisin. Chomh le sin má tá fadhbanna leis an leathnach seo tuis go na méid sin data ar idir na bhí seán agus gach rud. Agus na Greengraph má feiceann tú ar an bhéileara chur mé an nasc leis an bhuair Microsoft an sin agus bé mé chur an nasc leis an bhí seán YouTube seo. So muna bhfuil sé gobar brú ar an nasc sin agus chucaí an bhuair Microsoft suas. Now leis na formacha tá siad athraithe anois feici sibh goil an tríú bliain scríofa agus sin just dumsan ar tá ag agranúirí tá na daithna cabhrachlam. Ach bé na formacha ag dúna as seo ará tar éis 24 uair. Nú níos lú. Béis ag dúna an maidin dargion. So ba cócail tú déanamh an obair seo i ri an tréimh se atá leagheamach dit don Germánis. Idir é sin agus an tróna tar éis deire an amscoile so 25 tris a 3 tá neart am agat chun an obair Germánis a dhéanamh. Muna bhfuil sé deanta rih ní trocha an lá dargion níla mé ghlacha leis. Béis sé déanaach agus tá sé dul isteach ar mothafat mar obairháile mar nóta obairháile tá nach bhfuil sé deanta mar just bhí deacrachtaí a gom leis sin an sa tréimh se ribh seo. So tá gach rud an sin díobh. So just bí cinnte go bhfuil sibh ag líne is seach iad in am agus ag brú ar submit. So má feicim muid ar an luan. Ar an luan just tuisnach raibh siú déanamh in Germánis ar feadh caiicí sin nuas nó le caiicí sin nuas. Tá muid just ag tosú le rud ag an iarfáp ar Gnáth Leibhéal. Just chun muid a chur ais ag smaoinemh bhunas nach bhfuil rud ag an róheachar le déanamh a gcuin agus bhunas nach tógann sé ná riar níos mó ná 15 nó 20 nóiméadar. So béis sibh ag léamh text E ón scrúdú Gnáth Leibhéal ó 2014 agus ag freagart na ceistena a tain leis ar an bhuair Microsoft thíos. So má feicinn tú ar an leathnach seo an text, seo hiad na ceistena agus tá na ceistena agus an text is seachan sin sa Microsoft form freisin. So ní bé ormh aon rud a scríomh muna bhfuil sim a goibh. Bé an bhuairm seo ag dúna ar an bhairt so caiith sé bheith déanta ar an luan nó maidin de March rih ní trocha agus bé sé sin automatic bé mo chuntas office just ag dúna é agus ní bé sé ar fáildíobh tar éis sin. So rach muid isteach so muna bhfuil tú ná é sin a léamh just brú ar an nasc an sin agus chucaí examinations.ie suas cuimh is seach go dtí an exam material archive is seach an sin lé tú na cnéalacha agus na termí cinch pop ar scrúdaithe 2014 agus an sin an tastas sóisreach. Tá muid dul isteach go dtí an Germánis agus ag ranú Gnáth Leibhéal leagan Gaeilge. So nuair tang sé sin suas rinne mé níos luathe tá muid dul sios an sin go leathnach a hocht sin tús an scrúdú
sé tógáil a chuid ama. Agus tá muid ag lorg Teil E. So hier haben wir Annika, Jonas, Ina und Taylor Lautner. Da rire Hendrik. Would you stop sin cínse Taylor Lautner? Would you fécar sin? Níl doubt. Yeah, sin Taylor Lautner nar bhí sé dóigh. Arinos. So, tá na ceisna gwen an tír le cuairta hurt orthaí gá honra faoin turas. An rud is mó a bhfuil súil a gceitnú a cí leis agus an cuimhneáin is féidir a thuirta bhaile agus duch céin duine. So, ich heiße Annika und freue mich schon auf unsere Ferienwoche in Dänemark. So, Annika ag súil le Ferienwoche sin 16 Sera Dänemark is féidir leat an eascán dhéanamh sin. Meine Freundin mir und ich nehmen den Bus von Berlin nach Kopenhagen. So tá a chara mir und ich dul an Bus ó Berlin nach Kopenhagen. Das kostet 35 Euro. Kein kostet es da Well, it's 35 Euro. Die Busfahrt dauert 7 Stunden. 7 Tesgriff 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agus Stunden sin an clig. Dauernd sin maran sé. In Kopenhagen wollen wir in den Freizeitpark Tivoli. So Freizeit sin Cahaimsre, agus Park sin Park. So Park Cahaimsre sin an Park Spree, dar vanam Tivoli. Und in das dänische Design Museum. So sin an Museum, Design, sin an Eersmelen, Jara. De Dini ag Jara ruddy. In der Innenstadt gehen. So an Stadt, sin an Kahar, agus innen, sin Lorna Kahrach. Ich will meinem kleinen Bruder, so Boatlom, mo kleinen Bruder Tim, als Souvenir aus Dänemark, Mark Quivnikan aus Dänemark, ein Kartenspiel, so sin Karten, agus Spiel, so sin an Klehe, niel mig dennoch nies Maula sin, und oder Legos mitbringen. Nieder Megastration nach Kanarisch. An schön Jonas. Mein Name ist Jonas und ich fahre mit meinen Eltern zum Skifahren in die Schweiz. Das ist von Vogel Schweiz. Da an Tierchen Klude agwen. Wir fahren mit unserem Auto dorthin. So da muss ich tastel, ich tmont, leschan Auto. Von München bis St. Moritz sind es 300 Kilometer. So o München, Gudi, St. Moritz, Tasche, 300 Kilometer. Man braucht dafür 4 Stunden. So ta 1, 2, 3, 4 Ohrenklick, ich taste. Ich freue mich auf unser Ferienhaus im Schnee. So wie Ferienwoche agwen, so anschaut, wie schön Schachten Sarah. So Hausferien, schön Chuck Sarah, so Chuck den Lehnt Sarah, agus tá sé sa Schnee. So schön bei Olaf o Frozen an a Sástelle schön. Endlich kann ich meine neuen Skier austesten. Fuiera is féidirlum mo nua Skier, ní me gastroid sin díobh, austesten. Ní me gastroid sin díobh. Für meinen Freund Tobias kaufe ich als Souvenir entweder. So tá sé denmh cinenne. So do Tobias, so ken Kadrov, Sinead, tá me cannach ein rotes T-Shirt mit dem Schweizer Kreuz, so sin Schweiz, agus an Kreuz, tá sin denta a gwen Kreuzung, nar bhí me denmh na Troika, so ken sais bóthar an Kreuzung, so leis an Kreuz on Schweiz, darauf oder Schweizer Schokolade, nu Schokolade von Schweiz. An sin ta ich bin Ina und ich fahre mit meiner Tante nach England. Chineska. Wir nehmen die Fähre. So nicht getschelt, nicht ich dul ein Auto, nicht ich dul an Train, das du dul an Fähre. So ist England ist Illen England, so kann ich dul an Fähre. Unsere Fähre fährt direkt von Calais nach Dover. So das steht dul auch Calais go Dover. Das dauert nur 90 Minuten. So tasche 90.
Also wir haben 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und 90. So ist der Riv 100 Minuten. Und wir werden gutes Wetter haben bei Aimshire Maagwim. In London besuchen wir den Buckingham Palast. Dort wohnt die königliche Familie. An sin tá an königliche Familie. Clan Henri. Wir gehen auch in der Londoner Innenstadt einkaufen. Einkaufen schon an Brihar Gor, Schuppe Deuracht. Innenstadt, wie sie gehen an Schohanafing. Meiner Mutter schenke ich englischen Tee. So, Mutter, englischen Tee oder eine Teetasse mit Prinz William, Kate und Baby George darauf. So, is féidir ein Tasse a aimsú. An Shinta Henrik Taylor Lautner. Ich heiße Hendrik Schimbreg und fliege mit meinen Großeltern nach Spanien. So, ta eschen eg fliegen nach Spanien. Wir fliegen von Düsseldorf nach Malaga und sitzen 2 Stunden im Flugzeug. So, Flugzeug schon an Echelon. Das geht schnell. Ich freue mich schon darauf, an Costa del Sol im Meer zu schwimmen. So, ich freue mich darauf, tamig sulesh. Im Meer zu schwimmen, Märchen an Ariga. Wir wollen auch das Geburtshaus von Pablo Picasso in Malaga besuchen. So, Haus schon Chach agus Geburt, schon Geburtstag. So, an Chach in a Ruga Pablo Picasso in Malaga besuchen. Meiner Schwester Alexandra will ich als spanisches Souvenir, maar nu kan Spanisch, ein Sombrero-Hut oder grüne Oliven mitbringen. So, sinna rudi atá sé contort a bhaile di. Okay, so tána ceisna an sin nar tain sibh arás isteach go dtí an bhfuair Microsoft tá an céad ceist an sin leis an talt má tá sibh measca suas freigar an ceist, freigar an ceist, freigar an ceist agus a rá libh le sin agus nar tá sibh ag an deire brúgi submit. Alright, agus bí cinse go submit an look fiú curméis isteach é sin le rádíomh táidir duna gnála bhéil tám róheas díobh caithí mé árá. So sin an rud má tá ceist ar be a goibh seolalaí riomhos cúm ach bí cinse gohfuil an bhuirim sin deanta maras ceart rih ní trocha ar an Máirt an 1 February 2020.